Komala ma Uganda ba degela yibi luani Oriema Robinson. Achwalo mod bod wona chwere ko weng matipajo atira tira ne moti olaya. Apoyo de twal kony mo tika mine. Watika turte me rocho gang watika ywe dikal pa wegi wa ko ben maleng. Wek diri mayaga wono dugu. Onong nyoni mano gang tima monya kir mo miro kerni. Donc ti akade ki lok malira rada kondok no breaking news. Ma doge lokum tela wa me ba degela yibi duong pa dam tika goyo chi mukana kera wa peng ni ugeri ni chake ni ning ni jero Charles tema wan pe chwari makon wono me mada jero Charles tema wan pe chwara ka kare peti mirine aguru pi chero dio touch lok ene we chaka ki boro jare ni ambe piara yo wi abiro me do mi aboro mwaka alibario ki piara yo wi angwen ka wi wupo wano bero team manyo wa chiru richachi komu jare ki mada i social media kar wa fu diano ti ba ma ana kora la wi awobe nyoro paluka la kwaro la to tuan cho ma wor je wan ki jendo ngari mo pe balukin wa wa cho ma be ana ngeni general mare level moma ka ini menyo chunye bena inoni ada eto bado age kwene ni ande piare we bierdo ma bor ma ali bari oge piru ngwen ma parliament ti gulu ma wa speaker we bien gulu nyo gulu dano wen ti gulu ni ana ma don wa pe yo general ni inde bi ake monya wena we don wa chiro ka ti ga chiro charge and don bene chero making effort me penyo lu diru ma mege weki mine kara weki bien weki wod ki lawal wenyo kara ruate ma jara matin ma penduzi o wen ma be ana we pa bel wongo nying dane lok me chweni eto kweni ka pa wajer wod la chwej bingo lo kobi ko ma lir rada ni ugeri ini ngepe gena ko man ti pe we ko ka ka ngepe ngo we ko ka deno chan uneno chan ma lir atira jero dong ma en tiar ka penyo gena ko man dong lo dir dong tiro ireni Ujara dong peke yel in pengen no jara megwa Ujara ka ante lok gopa kot tituolo ini ai chere doro an we ka substantiating ini a ki ruot mo ma dirada ya chole kan ka otero document me achwa ranch ma document me ke smuggling ke miyo wa parliament eto peke kere answer but it is there on record makane ke chat through court proceeding ban court lawyer wana chuli ko piano document en ki kere nyoti ka rem nyoti bor ruot money mapa be luonye ero ini ngeyu okwanyo document en otero mano nyura tini officially achwara jong ke handi ofa lutua lok en liaba amna ta wana bed ka loka your skilling bed ka loka greening of ba degela yibi loka airport loka chikubu nyo chuk madit madam aki South Sudan gibine ye then ene manifesto na machimo il rompa the girl child mekwan na no vulu certimo welding go pira turugu ento kapa wajo ene bene raj la tera petiche mekelo mabeke ken megengo bene maraj Ujaro handing over chwa ranch makitiro ki jero maka en bene ngeyu ke bet pedo bi ye openly yato nyo ngeyu ni meno cha den en ki moko bore ni ujara dong megwa ni chake tin dong peke yelu jara ma general to winyu malira la eto ma chalu la moñ en beno making decision padana ma riek no eno dong kene ya churi bot wa irwam mala mal la nete ka chan pien ko ni ka itima data anga nge ko ni gok dire ma ya berchalo pa ronda gi berchalo pa lokej gi berchalo pa anga gi en we ko be kapitian lok me gok ko ni general alego ni bed boro jara no ki chwinywa wano ngeo ni adati kama kitu eni ana ngeo ni mara an ben ana mari do ka chuli mari peti a chuli mo maro mo gor dane level ma chalo megi ni jawo iya chuli kan ngari maro mo gor dan ke gor ni pege eto kamu o yen ni do jara chweyu choro ko Nyambe piero de ma bor mo gali bari o ke piero ngwen magini eni tie wai record me parliament erge kwanyo ki answer de ko ni pier ni jomo ken chero no chi tiyu ken me di campaigning o jara chuot ka chwake mo ma eno beri e ber ki kwanyo jara di secretary papa na group
pi eroni mai sako pa balal ke luoni amagara galio o wege ne ko mbedi ka wanu kala ya tini balalo a np pa ngam doge ba kachiel ai challenge a chuli mo ke ken irale me ken ma o jarde pen we ko wajni in tamilo ka balalo tika kwene pien dul lem tika gwenye kenyu ma ne gni weng lo ka da en pe balo nying dano en me ka mer luongo nya pe gen raj ma timo tim be luong apa dong wang mau chia chilu tua ena wano biene ene ba wan po ti no more campaign wati rescue mission me kita jui ana wajo kena we dong watika mo ma ding ma oge dong beri tal nyiki birira chiel mudong maka doi tika gwer no miri gom kuri oke kwana ot pien koila wala kaw tika bienu ka do tole tieno buruke cho igulu kuri dongo wek wanga do liel wek dano cham pien gina ko man ka anakar primary election ni tap wabi cha ko tiji open ni pien na tiki mandate palwak me dange kiki mo kiken do dange officially pien na have the political mandate chilu tua dano makit ene wana cha ko keto gene ko me ja chule bu bedo Jopa deo ya buongo ba yana chwa ranjo chiero gere ki mege in terms of document a chwa ranjo pa ko jara yo mio a chule ma wa ko nero kwene eni lok me to pa jo political party pere religion pere one blood group one way actually we ner wa tiga wot wa woro pa chieng por wi wa kung ka yenyo kwini wa tiga yene ki tien lok me konyo kara a chwe pigwang mege mol pon ka lele kuru nywal er gama gitika nongone ko mede ena ye chola ke ken wan le tian watika le wigi watika chat wa germir pe wachare ada daine ne lotua donc bana giro luongo nyew jar tien in any of my recording pa bi luongo ne ento beri luodi ka dong ni gam miro ta kiten ma ien bene e beri neno ti e waje beni okay manifesto na duanta ci kong da chwara nyo chen pian da waje manifesto na e bero kumano liet ba liet dok jenro ana peri pa mo makonya pe pian ngeni kamiti en kama ding pian me ku me monyi dong bero nyo chalo order miro nye win ma ben kay miro ni kan in chere chuin line ka bolo kui atiki biak maduong ni ade ken le tiano ma riek ma ini julu gi ma bena e moko wacha denne moko nyo wati wana reo benya biak ni chung we ngeya eto dong pe balo konde bet community yeni wana lego piri ojara tim kija ka chuli do a chulo balo ngodo man lega to ba kui ko lega a chulo balo ngodo